O ai se ua iloa, no finanga lo lelili. O ai se ua pule, faatasi maoe. Na e foa i mai, na e whaia mea uma, o oio nei unga. Ia bini a oe, e whaababau. O se bibia se oi, kawana e whaia. Tono lo manuia oi e le alofa ma le anga le leo le tātou tapa au silio fia lava se meo o e mafuta mai ai o e maua mai ai a tātou prokalame ma tātou wa o matus pa ia whaatalo fatu ia te outou le swafa manu malo Yesu Keriso. Let me check our audio just in case ia leo keli aku kako audio o kau leo keli aku kako uange i a kaulele o kele fo le kako mic fo le afiafi ia e fo ngai mai fo le kaua fo le la kiki o kako me fo i tato mic ma tato se ile le lo fa longo ala ka fa longo wa so se me le o kele e pi kaua fa inga ke kako le kele o me le o kele mo fo le tu kau le langonga le tu le tu ska ma ile o le file mu ke kaulanga Pako ile leila fa longo ye mo le tu. E vi ele tu ne fiafi.
tonu o loo manuia outou i le alofa ma le agalelei o le tatou tapaausili ia taʻitaʻi ma loutou soifua ia ma loʻu nei ola i lenei foʻi afiafi ia tatonu foʻi feʻau ma galuega ia o fia lava se tafa o le lalolagi o e mafuta mai ai ia o te lei loa pe ua vave le alu le la lenei aso ia ua maeʻa foʻi ia te galuega le la ia e leʻi maeʻa ia tiute mafaiva na e feagai ma oe ia ua toe pole ia kae ao foʻi lisi aso e toe faauauai feʻau ma galuega e uma lava lenei o loo maua lava le aso tatou te galue ai ia e tau foʻi ni se taimi tatou te faalogologo i foʻi le upu o le atua ia e mai se foʻi le tulaga o loo iai le tatou polokalame faagasolo i le tatou savaliga me se foʻi le tatou Bible study o le aʻoaʻoina leo le upu o le atua ina ia ao na faamalosi iā te i tatou ia mo tatou vaai foʻi le finagalo o le atua ina i o tatou maua ia le atoaga o lona finagalo mo i tatou se tatalo muamua i ona amatalia leo le tatou polokalame o te iloa na fua e sauni o lau api o lau peni e toe faauau ma toe soo foʻi le tatou aʻoga tusipaia lenei afiafi a lau tatalo le atua le matou tamavi ia lauafio faamanuina lou suafa i lou alofa ma lou agalelei taʻitaʻi mai le ola ma le malosi o sio matou nuu ma ise le aiga iā keriso maua le avanoa matou totoe mafuta i luga o le upenga tafailagi e faalogologo i lau upu tama tatalo i lauafio ia galue lou agaga ia faapio na faamanuia lauafio le matou faalogo ia maua le upu le ola i leʻi o matou auauna ai i lauafio ia auauna e tusa ma lou finagalo faamanuia mai oe tamā lenei afiafi o matou tatanoa i lau upu ona le suafa o iesu keriso ua ole ma valaau atu ai nei amene ma amene amen o leo loo faagasolo le tatou mataupu o le laasaga o le tatalo e ao ona so o se krisiano e ao ona tilotilo i nei foʻi laasaga ia maia vaega o se vaega tāua o te iloa le tatou lesona muamua o le tatalo le tatou talanoa i laasaga e fitu e tali ai le atua i talosaga le sa faapio le laasaga muamua po o le mea muamua lava e ao na e vaai ai ai te leʻi tatalo filifili muamua lou manaʻoga e te manaʻo ai mai le atua tatau ona e mautinoa le mea o lai te manaʻo ai le atua aua te sau te tatalo e te leiloa po le ale me te tatalo ai e lelei lou iloa muamua o le mea o lai te tatalo ai ai te leʻi tatalo ona vave ala i o lau tatalo ona o laua e alusaʻo a le mea na e manaʻo ai so mea muamua decide what you want from God i laasaga e fitu o le tatalo o le laasaga lona lua ia po lesi vaega lona lua faitau folofolaga a le atua e faatatau tonu i le mataupu o loo e tatalo ai read scriptures that promises the answer you need e tatau ona e faitau i afioga paia a le atua so o se tatalo ma so o se manaʻoga lava o laua i totonu le tusi paia le finagalo o le atua e ao launa e alu e faitau ia po le ale finagalo o le atua po le ale finagalo o le atua e faatau lenā mataupu ina ia e mautinoa le finagalo o le atua ua i le tele o taimi e tatalo i tagata foi mai pe atusa ai mo lou finagalo which mean e lē o iloa tagaka po le ale finagalo o le atua laua latou au mai le fasi tatalo foʻi le iesu lena tatalo ai o i le fanua ketsemani foi mai pe atusa ai mo lou finagalo ma kua ese o le apalaiga o le fai upu lenā so o le ele o iloa le toʻatele po le ale finagalo o le atua but yet o laua uma na tusia le tusi paia God is not going to rewrite the Bible for your sake. E le toe tango le atua e toe sui le tusingo le tusi paia malana upu ina ia suti ate oi. He hai, e ao o nalu e su e pole ale finagalo le atua, ona e su e la i ona e tatalo la i e tusa malona finagalo. So, faitau ia folfolanga le atua, read scripture that promised the answer you need, o le la asana lona tolu, ask God for what you want. Faaleo i le atua lo manaonga. Aua ne e nofo mo lo manaonga na e faapela ia waile to inga tatalo fo i le atua. Ai ai se mea e leo ta ua le mātou tatalo e ala mai so mātou manuia ia whai e tusa mo lo finangalo. That prayer won't work. E le saule atua e afu e tali se mea e kere i whai aku ai. Tatau ona faaleo le mea na e manao ai. Tatau na e loa le ale me te manao ai ona faaleo la i le tu matala le tu ia ai tatu te le i o le atu. Ia walau i loa msi la fia i le atu o lala i loa i le atu mea umalava.
Whamari whetalai ngā Iesu mo tele le saito, ai le aise au whaingaluenga whai mai, i o tau tatalo i le ona le seleselenga. A whai e iloa i le atua me uma wale aise au whaingaluenga, ai se ai whai mai Iesu e tatalo. E mea reina le tango ale atua i au ina se au whaingaluenga pe a whai wo ia sila fia, o lau le aise au whaingaluenga. Amen. O le mea tāua lava, ta tau lava o na wha leo, lau talo sanga i le atua, o le asanga lo na wha, whetalai ngā Iesu, fo mai au tau tatalo, tari tonu au tō maua. When you pray, believe that you receive. Vaenga lo na wha le nā, po la asanga lo na wha, o le teime te tatalo e tusa mo lo na whina ngalo, tari tonu au tō maua. E te le tari tonu ina ua umona e tatalo, le tari tonu le teime o lau e tatalo ai. When you pray, believe that you receive. E te tari tonu i le teime tō tatalo ai, o le la asanga lo na lima, mawhau i la, lo na lima refuse to doubt. Ia e fili mautu e aua nei e masalo-salo. Aua ngi e masalo-salo. Ona whamarita le tuspa ia o le masalo-salo, ongi e whaapeke mo se mea mai le atua. Lona winga, au e tūro le upo le atua, au e koe masalo-salo. Ia e mautu i le upo le atua. La asana lona ono, mawhau i lana upo. Meditate on the promise. I le upo le atua po folfolanga ma polo misia le atua, ma fau i folfolanga le atua. Amen. O le la asana lona fitu, give God the praise. Ave le vi inga ma le whaafitai i le atua. Ta tau ana ave lau vi inga ma lau whaafitai i le atua. O le tātou le sona mua na, le tātou tanoa ai na wa amata tātou new series le o le prayer. Ona saula i tātou le sona lona lua. Na tātou tala noa i le pisi nisi o le tatalo prayer business. Sa o tā ua, so se pisi nisi lava i le aisan polofiti. E mai maula le keime whai pisi nisi nga. Whai o lai ngau le pisi nisi e leo i eise polofiki. Aua lar koe whaia. Ai whai o laua ngau le pisi nisi. Ta tau no e toi fo i mai, va aipo le ale mafu anga walai o na ngau le pisi nisi. Ai koe whai wha asa o le pisi nisi. Fa pena fo i lar tatalo. Whai o lai te tatalo ai le o maua le mea na e tatalo i le atua. Toi fo i mai va aipe ai se hawa le tadi i le atua. Pe tu salau tatalo molo na fina ngalo. Pe na e tu i lana upu. Po e wha atua tua pe na e masalo salo o vaenga ia. E au ona e toi alu toi va ai. Ina ia maua le sele selenga o lau tatalo. Sa o avatua ele tu se kalatia. Lo wha pea i upo paulo i le e kalesia i kalatia. Kalatia o lona mta upe ono wha pea. Auana i wha se ina o tau e le ulangia le atua. Amen. Tango e watu i lunga le tātou. Wha pea i upa le apostolo paulo. Auana i wha se ina o tau e le ulangia le atua. Awa o le mea e lulu ina e le tangata. O le mea lava lea e sele ina mai ai e ia. O se lulu i lalo na tino e sele mai ai e ia i la le tino le mea e pala. O se lulu i la le anganga e sele mai ai e ia i la le anganga le ola e whaavavau. Auana i tātou whaapalapala i le amio le lei, aua o na po e tatau wai, tātou te sele mai ai, pe a whai tātou te le whaavaivai. Amene, e aola ona e lulu, o le alava le me te lulu, e le ulangia le atua. E te toi sele na utara noa fo ila ia i le vaenga o le healing. Ia po le vaenga le wha amalo o longa le atua. Sa o mai se wha te inga Kenneth Hakins, se tasi o founder of Rhema Bible School, sa ia tatalo i le atua na isa tasi o whaife au sa maua re kānesa i le stage 4, maua longo i fo mai. O le aoti ia le whaife au le ona sa irila ia le whaife au le fsoani i le au na le atua. Ona talo le au na le atua, whae e iai lima ia matoe fo i lava ina malolo, ia pena wha malolo fo i le atua, ia le whaife au lea sa avele tala le fo mai o io le aoti, tu sai fo i male a. Ai te i few months later, ua mai fo i leisi whaife au, o leisi whaife au, you know, the same stage 4 kānesa, la fo ua mawai, ia, ona anu fo i la ia i lau au na le atua tatalo ai. Tatalo i lo lau au na le atua, ai umai fonga, e hoti al whaife au lea, ma hoti lava e tu se maritaimina avele fo mai. Ia ua avela ma mea ua a foi, ua confuse nei la lau au na le atua, pe e se hale mea ua ola ile,
ua work ai le upo le atua le isi faifeʻau ai le work le isi faifeʻau same stage le sa iai tutusa le maʻina maua ai a o lē faamālōlō e le atua le isi faifeʻau a o lē oti le isi faifeʻau saʻili laʻi ai le atua ae faailoa ai e le atua le fai upu lea and that's where I learn i foʻi na laina o iloa le vaega lea o le mea te lulua tselesele na faailoa ai laʻi ai le atua o le isi faifeʻau o lae ola i le olaga faapaiaina faifeʻau lea ina ua maua le gasegase faaeʻe ai alima o le auauna le atua na malōlō ona o la salūlū i le agaga e leʻi faavaivai lona ola faapaiaina ina ua o sofaʻi e le tiapolo lona soifua malōlōina i maʻi o le tino ina ua tatalo mo le faamalōloga na tali i le atua ona la salūlū i le agaga famai le tala le tusipaia aua neʻi tatou faapalapala i le ami o lelei auā ona po e tatau ai tatou te selesele mai ai pe afai tatou te lē faavaivai aua tatou te faavaivai le ola faapaiaina ma le ola mamailu mo le atua ma le ola finafinau mo le atua amen a o lai taimi o le seleselega le taimi e te moʻomia ai o le taimi o le seleselega o le taimi e moʻomia ai le a foʻi le taimi e tatau matala feagai afai o lai ai se o lai kelegi au kupe kokogo o lau kad e tele manaʻomia pe afai o gai kelegi au kupe kokogo o lau account e tele manaʻomia la se tupe mai le atua o lai kele au kupega ai ai ele kaimi makuā leai a sau kupe makuā mamā lau kaua le sau kupe o le taimi lana ua tala feagai loa la ua e manaʻomia loa la lau investment le vaega lea sa e lulu ia famai la ia aua tatou te faavaivai so toe foʻi tala i tua le e faifeʻau lenei sa faailoa laʻi e le atua i lana auauna o le eseʻesega o faifeʻau i e toʻalua o le isi lena malōlō e mafua mai o la ua selesele o ia mai lona ola faapaiaina ma galuega na ia lulu ai sa ia lulu i le agaga a o le isi faifeʻau na faailoa ai e le atua leai e leʻi lulu le faifeʻau lei le agaga o lae kagofasi lona koʻolua tele nisi o vaega o lae foʻi e fai le afea le faifeʻau lea o lae lulu i le tino o i foʻi tatou te iloa ai aua nei o tatou tuaia i le finagalo o le atua le tele o mea kusa lava po se faifeʻau ae kiʻua oki se maʻi aua tatou te playmiga le atua faapea o le atua lae o le finagalo o le atua we don't know what's happening in their heart tatou te leo iloa po o faakuakua moʻi pele ai o le kele lau kaimi aua nei tatou faapea ono faifeʻau i ma auauna le atua ma failauga ua faaeʻe ai lima ai lē malōlō that doesn't mean o le finagalo o le atua aua nei tatou faia se conclusion o se mea because e tatou te leo iloa loto o tagata na po o le mea tusalava pe faifeʻau po o le mea o faakuakua moʻi pele ai Wai ala no mentioninga faifeʻau ia pei o tagata ia e tatou te vaai o latou auauna le atua amen o mea lai no wa aua lai tusalava po le alfa me o tatou auauna le atua aua neʻi provinga faapea o le finagalo lea o le atua ona o laua ua maʻi ma oti ai lava o le tele ia o le a tatou tele o iloa po le ale mea lai tupu i totonu o latou loto po le mea o lae ua i le tagata e maʻi lofa mai iua ke fiu e kakalo o lakou o lau fio i le lagi la ua mananaʻo e o lo e feiloaʻi mai iesu to them ke fiu ala kule ia kulo faakuakua they already make the decision o lau fio i le atua lau fio latou via le atua o le fiafia nei o le toe so o tatou pulokalame so le tatou talanoa i vaega na o le tatou prayer o le tatou prayer business ala asaga e fetu ai o le au talanoa i le fiafi lenei o tatou lesona lenei afiafi po le lesona tolu le o tatou iai o le tatalo e tatala pe matala ai le lagi amen o le tatalo e tatala pe matala ai le lagi famai le fetalaiga a iesu totonu o le tusi a mataio famai outou toloaʻi o le lagi o le mea leai se gaoi e alu aku e gaoi mai ai e leai fo se mogamoga lakokeʻaia o le lagi there is no way impossible e mafaiega laku sesi alu ko le lagi au mai se mea ma iesu e leai se gaoi e sao i le lagi so e leai se auala e mafaiga sao le ki apolo i le lagi pe sao i se kemogi i le lagi e alu e gaoi mai lea le seleselega ia po o le taui lea na e selesele lau investment lena u talanoa ai
e te invest o le mea na e tu e sea. Le te tatalo ai le atua. Ai, o le la tātou tala noa le tātou le sona lea, le la tātou tala noa i nei, i le tatalo e tatala ai le langi. So se, ke i loa lau ka avale ngai ai. Po le a lava le maangia ma le fau o lau ka avale ngai ai. Ai a fai le ise ki, e whaao lape ka kala i le ka avale. E le kai a ver ka avale ma wha amanuianga ia te oi. Amen. Pe nā fo ilo fale. E ka kau o ngā iaise ki, a whai o le langi, o le me le sa o ise ngoi, o lai pui puia, ma it is impossible. O le ala le au wala e mawhai ai, o na sao se vahenga e au mai se mea mai le langi. Whawhiwhiona au mai se mea mai le langi, o no tala tuspa ia fo mai, o mea le lei uma e au mai le atua o le malama lama. Lona winga e au mai lunga mea le lei uma lava. O mea le lei uma e au mai le atua o le malama lama. Fa mai le iso na liliu iti. Amen. E tā ua, so o se taimi lava e tā ua le iai o se ki i so o se vaenga lava. E me se lava mea tā ua. So se fale lava e loka, e te tauna i se ki e loka i nai, e tau funa i se ki e te tala i nai. O le langi la, e ei fo ilo na ki, e ei le ki e tātou te sao tuai le malo le atua. O le ki la lea, ia o la ule tala noa i le ki o le malo le atua, le i le ki le na ame e kalesia. O le la ukala ngoa ui le ki o lau te talo. Le la tātou focus lava i le prayer po te talo. The key of prayer. O le ki le na, e te moe te tono le tusi a Ioane, o lona mata upu se fulu ma leono. Amen. O i leo lo wha matala ina i Yesu le ki, ai aona tātou wo mua e tala mua le ki, ina ia lama i le whao ngā ino le ki. O ngai ese fu fa nga nga le ki le fa nga fai mai o le aso fetala inga le Yesu o le aso to te le to e fesili mai ia te au i se mea e tasi e moni o te fai atu ia te auto o mea uma to te ole atu ai i le tama i lo ingoa e foa i mai e ia te auto. Amen. O le ki le tā ua toro tuspa ia foi mai, o lea aso tau te ole tau te leto e fesili mai ai a te au i se mea tasi, e moni o te whai atu ia te outou, o mea uma, tau te ole atu wai i le tamā i lo uingoa. E fōa i mai e ia te outou. Tātou mua lava la e se kali mua le fesili. O ai e te tatalo ai. O ai e whai anga i ai lau tatalo. There is nowhere in the scripture, is being ever recorded in the scripture, na whetala i ai Yesu pe na whai Yesu yon au so o e tatalo atu ia te ia. You can say to Jesus, I love you. Mwhaina e whai a Yesu o te alofa ia te oi. But when you come to your prayer, pa a orte me te tatalo ai, i se mea te manao ai, e te le whai a Yesu. I te tono tu spa ia atoa lava, there's nowhere e whai mai Yesu, i lana au so o matangata e tatalo atu ia te ia. Tātou te le tatalo la ia Yesu. O Yesu fo i ona upu nei atonu le la e whai mai Kevin, o Yesu o le atua, Yesu. Yes, o Yesu o le atua. O mea uma lava, lai tonu i tuspa i tato i lo Yesu le atua. O leua uma na whaasino mai e Yesu na le atua. Le ke whai mai o le atua. O leua kaunga ia whaasino mai a tato. Le au wala tato te tatalo ai. So a whai te tari tonu i upu o Yesu le atua. Tato follow like mera na whai mai Yesu. Amen. Whai mai Yesu i ana upu a ia Yesu. Whai mai e moni o te whai atu ia te outou. O mea uma tau te ole atu ai i le tamā i lo uingoa. O le ki lea e tā ua tatalo, o le ingoa o Yesu.
Ai o le tangata po o le te tatalo ai. Mo le atua le tangata. A o le te tatalo ai. O le tamā. Le atua le tamā. Foi mai o mea le lei uma e mai le tamā o le malama. E te tala noa la pe e te fai i le atua le tamā i mea le te manao ai. E whaonga ai le suafo Yesu. Amen. O le ta'iala lea po o le awala sa o lea. Na whai mai Yesu tātou te tatalo atu ai. This is the right way. And it's the only way. The effective way. This way. E te tatalo i le atua le tamā i le suafo Yesu. I lunga atu le amatanga o le foi upu foi mai. O lea haso. Tau te leto e fesili mai ai a te au se mea e tasi. O le tala noa Yesu i lea haso. Ai le i alu ese Yesu. Pe alu ese mai ona au so. Le i o le te me maliwa Yesu. O lea laua whaasino Yesu. O lai tala no Yesu i le taimi laua ia i le taimi le nei. Lai tala no i the present position o Yesu taimi nei. O i o le faufautua, he is Jesus, our mediator, intercessor, advocate, our Lord. O Yesu la, o i o le tātou mediator, intercessor, advocate, and Lord. O i o le tātou wali. O i o le tātou faufautua. O la lai tu i le vā o le atua i le tamā, ma tātou. Mo se whaataita inga, o se se tu i le vā, e peo se lo ia, peo le lo ia ia. Kako malama umar ko fingo lo ia lai ke mingi wala i o le whaamasino sili lai te minei, e iei le lo ia, ma le si tu. O Yesu la mo se whaataita inga, peo ia lai tu i le vā. O le vā le, o ia le fautua mo le tu le tātou tangata. Te mo fo tono le tuspa ia, for matala tuspa ia, for my the enemy, he's the accuser of the brethren. For my o le tau tuwai, o la fu e wakur ki Apollo ia, e kau kuwai o i mea e se ei molo wha kua kua molo le karikong. Right? A la lai tu Yesu i le vā, o ia le lai tu mo lau mataha upu. Si, o lai kau kuwai le si ku, a lai le lo ia fi ngau ia malo lau ku, pe o le mea lai tu pur teimi nei, fia lava le tu, ia lai kele ia case le HRPP ma le fast, o lau on watu le tu le fast, su le tu le HRPP, sau le lo ia le HRPP ku, tau mawhai pui le latu tangata lai nei, pa pena fo, latu le HRPP ia tau tuwa i le fast, la kure o lo ia le fast tu ina, e latu e pui, fa pena fo i la le meo lai tu pui le anganga, o lai iei le atua o ia o le whaamasino sili, o lai nofo le atua, o a tātou talusanga, o lou whaatua i le upu o le atua mo lou le whaatua, o lai laku ki a Apollo whailu mo le atua, e le o whaakua Kevin. Lang fa mai langa, fa mai o upu e whaamasino i nai, oi, a ie umolonga kalo Kevin, ai ese a upo langa kalo, ese upo lai kau kalai, e kau kala e kakalo i le atua, e koe whaliu koe antu umanga kalo yanga upu, fa mai le o tala, la fuua, haru ki Apollo ave vapea, lai va ai, o lai le karikongu Kevin vai yanga upu lai whapea. A la fu e tu Yesu le si tu, e whautua mo oe ma o Yesu la, e le mawhaina e alu sa o tamā. Le ain ma se tātou, the Bible says in Romans, for may we all fall short of his glory. For may o tātou for may o tātou wanga sala umalava, ma ua le mawhai. God has a standard, e iei le la asanga le atua. I le ola whaamamaina, le ai ma se tangata wa ausia, na le to atasi lava, na o Yesu, o le wa tu nei le vāmo i tātou. So, le ala utala no Yesu, la tala no i dona tofinga la we le taimil nei. Foi mai la i o le whetalai ngā Yesu, foi mai o mea uma tau te ole atu ai i le tamā i lo uingoa, le ingoa Yesu, e foa i mai ai e ia ia te outou. E au mai ai, e au mai le tamā. Foi mai le tusia ia kopo, o mea le lei uma mai le atua o le malama. Every good things, o mea uma la, e au mai le atua le tamā. Ai o le suafo Yesu, pau le nao le suafa, o le ki le nao le malo le atua. Amen. O le ki le nao. E le aise me mawhai ngaru ese mai malelangi. Le aise me mawhai ona sau mai le langi. Pe au noa ma le ki lea, ma le suafo Yesu. Pau wā leo le ala o tangata, po o fea lava se ala o e ka ui foai. E ke alu e lunga le langi. Ma i maula ngā ala.
e le eise winga o le ala le ngā. O le suafo Iesu, o le ki i le loto o le atua le tamā, e mawhai maritala tusipa ia e le eise mea mawhaina ave e se i tātou mai le alofa o le atua, ia i tātou e ala ia Iesu Keriso. E alofa le atua ia tātou through Jesus. Tu so o le alofa o le atua ia oe, e le whape wa alofa sa o mea le atua te oe, no, o lai sau le alofa o le atua i lo na alo Iesu, le ala inga pa sese koe ma Kevin. Amen. O le alofa o Iesu i lo na alo, le ala ina alofa mai a tau. Fo mai le ise mea ma whaina ave sea oe ma o mai le alofa o le atua e ala ia Iesu through Jesus. So e alofa mai le atua ia te oe through Jesus, a ho fo ina e alu i le atua tama e ke go through Jesus. Ti? E paule o le ki ma le awala, that is the right way. Paule na o le awala. For mai Yesu, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. When he say no one, which mean no one. Le ai masisi a. Le ai sisi e mawhaina halu le tama e au noa ma le ui atu ia Yesu. O fia lava la ngisi ka ngaka o ui kwa ilau kakalo. Le la utali atu mo oe e le o langonga e le atua. Ia. Ona e tusamele tuspa ia. There's nowhere in the scripture he says ka ngaka e ui kwa isis kakalo. But Jesus. Na o Yesu lava e ui e le tatalo i le atua le tamafa. Mai la i o le kila le ua wha manino ma tuspa ia. Ia e teu ilo mafau fau. E tusai o le kilea. Ma te whetala i ngā Iesu, o lea aso tau te le to e whesiri mai e a te hau i se mea tasi, e moni o te whai atu i a te outou, o mea uma tau te ole atu wai i le ta mā i lo uingoa e fua i mai e ia i a te outou. Now you know so o se mea te alu e tatalo, e te tatalo i le atua le ta mā i le suafo Iesu, e te le tatalo i a Iesu. E le o so opinion, it's in the scripture. O upu ia o feta lainga ia a Iesu. Tato wola, pe o le ala se manatu o le apostolo Paulo o te o tātou, we follow i le o onga wa umana tu sia Paulo. Tato wola te talo o Paulo te tono le Efeso, Ephesians. Amen. I te tono le tu sia Efeso, o lona mata upu e let me look up the scripture for you guys. Tika koe foi mal tusi le tato atu mua si fa mamlama mua le winga. We'll come back to Ephesians ile tatalo Paulo tusi Efeso. E tato atu mua isi amai mua te tala lea. I tono le mua Samuelu. Amen. O leo te fia mana o whamatala mua le whaongai no le ngō Iesu. E te tono le mua Samuelu. O lona mata upu e luas fuma lima. Foi upu e lima ma le iwa. O i le tala lea i le. E le tupo tā vita ma tangata maumea ino ia nā palu. Sa nela tātou whaitaua le tala. O i le na awina i e tā vita tangata ilona ingoa. Para o i e te maua i le winga o le mea lea o le whaonga ino le ingoa. E te alu i le atua i le tamā i le ingoa Iesu. You ask him in the name of Jesus. You ask the Father in the name of Jesus. I te tonu i. O le tala le te tonu mua Samuelu 2:5. Whai mai. O na awina atu lea e tā vita o tau le lea e toa se fulu, ua whaapea ane tā vita i tau le lea. O wa e ia o tau i karamelu, ma o atu ia nā palu, ma o fo atu ia te ia i lo ingoa. O le ua tuli e tā vita ia ana au auna tangata leo nā palu, e o i ai e ilona ingoa. O le ingoa tā vita le la au i ai e avele fe au fa mai la ia. Tau te whaapea atu i le ua tangata ola, ia manuia oe, ia manuia lou ainga, ia manuia au mea umalava. Ole nei, ua au whaalongo atu o loo ia te oe ua sele fulu,
O le nei, o au leo leo mā moe sa mātou no nofo ma i mātou, sa le a whaina i lātou, e le ai fo i se mea na le i loa i ate i lātou, i aso uma na lātou iai i karamelu. Ia e fesili i au tau le lea lātou te toe tau atu i ate oe, ma ia alo fangia tau le lea e oe. Awa o le aso le nei, awa o le aso le lei, wo atu wai i lātou. Ia e foa i atu se mea e so ona maua e oe i au auna ma loa ta lii o tāwita. Whamelo le whai upo e iwa. O le whi aure lena whai tāwita i lana au auna e oe e tau le tangata leo nā palu. Na o tango tangata ino ia nā palu. O no ola i au auna whai mai. Uo o atu tau le lea o tāwita. O na lātou whai atu lea i a nā palu. E pei o upu nei uma i le ingoa o tāwita o na whaalolongo ai leo i lātou. O le teimi lava na umai in the name, let me read the English translation. From the King James Version. And when David's young men came, they spake to Nabal according to all those words in the name of David and ceased. Amen. When David young men came, they spoke to Nabal according to all these words in the name of David, then they waited. O le taimi lava na whai atu wai i le ingoa o tāwita, lono winga o tāwita o le finangalo po o le mana onga leo tāwita. Lea lau wha o ngā aile ingoa o tāwita. According to the will of David. Wha penala ina ua whai mai Yesu i o to wole atu le tamai lo ingoa according to the will of Jesus. E tu sai ma le finangalo Yesu. O le winga le nā i lona ingoa. E ta taula ona inline lau tatalo ma le finangalo Yesu. Whaafewhena e lo le finangalo Yesu. Ai are kuspaia. That's his will. O le finangalo le nā o le atua. There's no other will. That's his will. O le finangalo leo Yesu, o le tutonu i lona finangalo na tūsia mo i tātou. Amene. Na tūsia mo i tātou. O le alau tātou au mai tutonu i. Se ata whata i tai e tauna ona i le whao ngā ina o le ingoa. Amen. I le whao ngā ina o le ingoa, pe ona whao ngā ina au na tāwita o le ingoa o tāwita. E whaapena fo ila le whao ngā ina i tātou o le ingoa o Yesu. O le ingoa o Yesu. I tonu ala tusi lea e whesolo na mata upu e tonu. Whamai le tatalo o Paulo le ekalesia i e wheso. Whamai, o le mea lea, o te to o tuli ai i le tamā o lo tātou wa li o Yesu ke riso. O ai le to o tuli ai Paulo. Whamai, o le mea lea, o te to o tuli ai i le tamā o lo tātou wa li o Yesu ke riso. O ia ua whaingoa ina ai le a inga uma o i le langi a toa male lalo langi. Ina ia foa ina ia te outou e tusa male faula i o lona vi inga, ia whaamalusia outou i le mana e lona lava nganga i le tangata i totonu ia nofo mau ke riso i o outou loto i le whaatuatua ina ia mauaa outou. O le manino le lei i le tala Paulo, o lai tatalo i le atua le tamā i le suafo Yesu i le ali o Yesu Keriso. Amen. O le whaamanino mai ai i, whamaila ia, ina ia fua ina ia te outou e tusa ma le whaula i o lona vi inga ia whaamalosia outou i le mana o lona lava nganga i le tangata i totonu. Amen. Whamaila whaipusuma lima lai lunga. Whamai, o ia, na tano ia Yesu, ua whaingoa ina ai le ainga uma o i le langi a toa ma le lalo langi. O le ingoa leo Yesu, o le ki lea, o ia leo wa whaingoa ina ai le ainga i le langi ma le lalo langi. E le tā ua le lotu nai te lotu ai. E le tā ua lau ta tonunga. Ai tā ua le ainga e ke iai. Wai ma whai lava na e lotu le a lava le loku ngai, wa whamai isi o lako loko whaola inga. Whamai o ke le loa la pea isi loko. O loko uma ka kaun whaola inga uma loko. I le se mea kausi loko whaola inga wa ka ilo fwoi pe whaola inga ni loko.
Le inga lau tala, e le tā ua le lotu te lotu ai, ai tā ua le a inga e te iai. Ia e a inga le a inga o Keriso. Amen. Ia tā ua le a inga e te iai, e le kā ua se lotu, e a se tali tonunga. Let me rephrase that, not the loku. E le tā ua se tali tonunga. E le tā ua se tali tonunga, ai tā ua le a inga e te iai. Ona o le lotu, church, o le tino e tasi, o le ekalesia au. Fia lava, aku uma lava, e au fia ai ka ngaka le kongo me kisi e whakasa, ka koliko, AOT, Worship Center, o le a lava le mau ministry le ngei, o lai ka ape so ngā le afu le tangata, le ekalesia a Keriso. Le a inga la le na, e tā uolo iai tutono le a inga. E le tā ua le skala o lo ngoi kong o au le tangata lotu o tu sia nei o au le member o le ekalesia lea. E le kā ua. Ai tā ua le kusia o lo ngoi lunga le a inga o Keriso o le ngoa lea o simi o lea ua tā ua nei o simi Keriso. Kusie ma le a. Tu sia, kua ma le ngoa lea o leota apra amo o tātou whangau apra amo ya Keriso. Amen. E tā ua la le a inga e te iai. Le a inga na te iai. Koe siri fo koe siaki le family na iai oe a. O lea lau tātou wa ai i. O le ki atoa o le suafo Yesu. Tātou atu mua mua lai le. I tua le mua mua Ioane. O lona mata upu e 5. Amen. Mua Ioane lona mata upu e 5. Le ua e loa te tātou te tatalo i le atua le tamā i le suafo Yesu. Awana i mix up inga i te le tatalo ia Yesu, te tatalo i le atua tamā, e ala tu suafo Yesu. Amen. O le Ioane, mua le Ioane 5. Fo mai le petala inga lea a Ioane. Upo le atua fo mai. Wa outu si atu nei mea i ate outou o e fa atua tua i le suafa o le alo o le atua. Amen. O ai, o lai tangata o lai tali tonum wha atua e le suafo Yesu, the believers, le tusi lefa mai, ina ia outou i loa ai, ua ia te outou le ola e wha avavau. Ina ia outou wha atua foi i le suafa o le alo o le atua. O ai le alo o le atua, Yesu Keriso. O ai le suafa te wha atua iai, Yesu Keriso, le ala e tusi mai ai i. Fai mai rola i usumal wha, o le nei foi, le wha maa losi ua tātou maua i ona luma, pe a whai tātou te ole atu ai se mea e tusa malona fina ngalo, e wha fofonga mai o ia i ate i tātou. O le au wha tua i lunga, i le suafo i Yesu tātou, mo leo le wha vau le tano i o anifo mai la i o le nei fo i le wha malosi. Let me read the English version. For mai le, New King James, now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Amen. For mai, o le nei fo i wha malosi o tātou maua i ona luma, pe a whai tātou te ole atu wai se mea e tusa malona fina ngalo, according to his will. Lau tu e fesili fo, o le ale will o le atua, the Bible, that's God's will. O le tusipa ia, o le fina ngalo le nā o le atua. E le ese tusipa ia, ese fina ngalo o le atua. A tātou ole la i le atua e tusa ma le tusipa ia, ma mea le tusipa ia, according to his will. Foi mai lo tala tusipa ia, foi mai e wha fofonga mai o ia ia te i tātou. O le upu le wha malosi, le translatinga i confidence, e le si translation for my bold. O eva ai le, te lor mo le mauti noa, a ole neina e confidence i se mea, o matua i e bold ai le mea, le te tuai. O le mea fo i le matua i e mautonu ai, ma ua e mautu ai, o la ua matua i e shua le tati. O le confidence le na, e maua i le tangata, e tatalo i le atua,
e tusa ma le finagalo o le atua. But I really want to break down the vaenga le foi mai. E tusa ma le finagalo le atua. E whaafafonga mai o ia ia te i tātou. O le tasi leo mea e alai, ona le tali le atua ia tātou talo sanga. Ona e le o langona e le atua. Ona e le o whaafafonga ia i le atua e tā ua le langona e le atua o lau te talo. E sao. O le atua na te langona uma e o ai mea i kelo mea e iloa uma e le atua mea uma. Ai o le langona e le atua i lona langona e tali mai ai. Le mea pito e siri nao na tā ua. Ai o le tele o tatalo e le o langona e le atua. O lona winga o le mafua anga e alaina le langona e le atua. Ona e le o tusa le tatalo ma le finangalo o le atua. Pau lava le tatalo e whaafofonga mai ai le atua o le tatalo according to his will. Pe a tusa le tatalo malana malona finangalo. Foi mai, o le nei fo i le whaamalosi o tātou maua i ona luma, pe a whai tātou te ole atu ai se mea e tusa malona finangalo e whaafofonga mai o ia te i tātou. A whai foi, whai sulima, foi mai, a whai foi ua tātou i loa e whaafofonga mai o ia te i tātou, e se mea tātou te whaatonga atu ai, ua tātou i loa e maua e i tātou mea tātou te whaatonga atu ai ia te ia. Matua i mauti noa upu ia le apostolo. Foi mai, if you pray according to his will, e mauti noa e tali le atua. For sure e tali le atua. 100%. Yes. Lela FCD mga Kevin longo winga. Uka kalo sus ka kalo e kusa malkuspa ia ka le atua. Yes. E le o nia upu foi. O upu atu spa ia le tātou te whaitaua. Ana e whai maritala le apostolo. O le nei foi le wha malosi o tātou maua i ona luma. Pe a whai tātou te ole atu ai se mea e tusa malona fina ngalo e whaafofonga. O le mea mua e tatauna ona langona e le atua lau tatalo. A whai e le o langona e le atua lau tatalo. O le mafua anga mua lava o le langona ai. Ona o lai te tatalo e le tusa ma le fina ngalo o le atua. Mea le nana la ina i tātou steps ina whai mua lava. Alu e su e mua le fina ngalo o le atua. Find the will of God in the scripture. O le ale fina ngalo o le atua e whaatau i mai. O le ale fina ngalo o le atua e whaatau i marriage. O le ale fina ngalo o le atua e whaatau i whanau. Le ale fina ngalo o le atua e whaatau i whaamalolonga. E awa venga. E aona e iloa le fina ngalo o le atua ai te rei tatalo. Amen. Le ala utoe mai i ai a tātou tatalo e tusa malona fina ngalo e whaafofonga la ua ngona lo la ele atua. So, peo e whaalongo i e whaingo ad fo i le TV a fio mai lo le taimira nei. A whai e te whaatau se lava le taimira nei. Ole a maua le pau. E whaape ngā fo i la le whaingo le melengi. A whai e te tatalo e tusa ma le fina ngalo le atua. Ole a tali le atua. Mau ki ngoa e kali le atua. If you pray according to his will, mau ki ngoa e kali le atua. Pe whaape ngā le mea lea. O le promotion le sau i makua i shua. If you pray according to his will, mau ki ngoa e tali le atua. Mau ki ngoa e tali le atua mai. A whai fo i o tātou i loa e whaafafonga, laula ngona. Mai o ia, a whaafafonga mai o ia te i tātou. E se mea tātou te whaatonga tuai, ua tātou i loa, e maua e i tātou mea tātou te whaatonga tuai ia te ia, e tātou te maua. Tātou te maua. Wewa ai, pa u. Kele le hawa ngoa le kukongu i, lewa au mai e lea tua. Pray according to his will, se lau pasene le pa u, e maua fua le tali o lau te talo. Yes. Nā sai kon kuspai. Yeah. E mauti noa lava. Tato atu tua le whetalai ngā Yesu, le na whairana au so. Whetalai Yesu o le vine moni, tala noa la i o se la e pi i a te ia e fua tele mai. Amen. Whamere whetalai ngā Yesu i le whai upas funu fitu, o le mta upas uma lima Ioane. Whamai,
A whai, le whai Iesu nana au so, a whai tau te tū mau ia te au, a tū mau fo ia upu ia te outou, o mea umalava tou mana nao iai, tau te ole atu ai, ona whaia lea mo outou. Whetalai ngā Iesu, whai mai, a whai tau te tū mau ia te au, a tū mau fo ia upu ia te outou, o mea umalava tau te mana nao iai, tau te ole atu ai, ona whaia lea mo outou. Pea no whai atu o le tuspa ia, o le fina ngalo na o le atua po le upu le na le atua, a tū mau oi le upu le atua ma tū mau oi a Iesu ma tū mau lana upu i te tonu ia te oi, a e ole la e tusa ma le upu le na. Na e tū mau ia te oi. Fo mai la ia, e whai e le atua. E te tonu o i le New King James Version, for mai, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. E te tonu i le tatalo. E whaalima le leina whai mai you. Lai whaasino ia te oi. For mai, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. See? Kasi foi upu ai whaalima na whaasino no mai te oi. Which mean when it comes to prayer, there's a lot to do with you than God. E te le atu le mea e focus ai le tatalo ia te oi na ilo o le atua ia e tari le tatalo. A o oi, e te tauna tele mea o e tauna whai. Mea mua, te tauna fili o e pole hale me te mana o ai. Ana fa matala tu spa ia. If you abide in me, my words abide in you, you will ask what you desire. O le mea mana o iei oi. So that's why ele whai atu fili le mea te mana o ai mai le atua. Fili le mea. Ke manga o ngi sa uwa alele. Ya o sa kalo ile ko se va le kari kong ile fa ko ile ko se di makala nga kire ifa on ha inga fa ko se me titi for matala to spa, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. E taua le tu mau ya Yesu ma tu mau le upo Yesu tonu ya te oi ona e ole la i e tu sama le mea lena e filifilia le mea nana mana o ilo roto nana e filifilia ona whaia la i e le tua pe a whainga wa e loa e o ngā tusa lau te talo ma le whina ngalo le tua according to the will of Jesus. Amen. Pe e mana ia le ua alu le tātou a tatana noi vahenga ia ona e tāua excuse me e au ona eva ai i te tonu o le whina ngalo le tua su e mai ai ona o le te le i o le pule. There is authority in the name of Jesus. E entaido ai tātou. Amen. Tātou atu tonu le tusia mariko. Amen. Hallelujah. Mariko lon tā upas fulma leono. Let's read from verse 17, I believe. Amen. Yeah, let's pick up from verse Tato amata man suma lima asu fitu. Whamai. E muri atu fo'i nei whailonga i e whaatuatua. Se nofo te isi e i whasifoi upu lea. Whamai e muri atu fo'i nei whailonga i e whaatuatua. O tangata whaatuatua, o e le te mai mua mai, tangata umalawa whaatuatua, e le o whai mai muri nei whailonga i le whai whi au, po le whai evangalia, po le apostolo, po o ai lava. E le o whai mai Yesu o sesi o lau vaenga na ngā e muri i whailonga nei. Anybody, o ai lava e whaatuatua, i le suafo Yesu, kama kiki lima kausanga ko e inga fikus fuma lima tala vos furuono tausanga o lea lava le tūlanga nai te iai. If you believe in Christ, i le suafo Yesu, e whaatuatua, fo mele upo Yesu, e muli atu fo'i nei whaailonga, i e whaatuatua. Anybody. Fo mai,
e tutulia i lātou te moni lo ingoa, o laua ia tatau i le pule na matu Yesu ia te oe, a whai te whātuatua, wa ia te oe lea ia tatau e te tulia i le te moni. Is your right in Christ. O laua ia tatau. Ia ke riso. E te tulia i le te moni. Amen. O lea ia tatau lea tangata talitonu anybody. E le wha peo se ilonga wa veo em whai aunga peo wa whai sau PhD. Ionga wha alongo lor ke mongia ki oe. No, e le mwhainga e laku malau PhD devil. Mai, e lau PhD la. Wa vai le kele o TD ngai ngai mau PhD ngai ngai. Mai, si, devil, mai. E le whewhe se ti Apollo se PhD. Po lea fo le mau o lunga ni o tātou whai longa. E le whewhe ai. Le ti Apollo. Ai o le tangata wha atuatua. O whailonga nei, notice, e muli muli, which mean e iai le mea tangata whaatuatua e whai. O lea, o le savali, o na muli muli atu rā ia. Amen. Wai le ise mea ta o se mea muli muli, ala ngofo ngofo. Whai mai e muli muli atu nei whailonga ie whaatuatua, e tutulia i la te moni i loo ingoa. Amen. E tau tala tala i la tau ngangana fo, speak in tongue. It is your right to speak in tongue. Any believer, so o se tangata whaatuatua lava, o lana ia te tau, e tau tala inga ngana ese, it is his right, o lana right. Ono lea, o tangata whaatuatua. Amen. Whai mai la ia, e whetā ngofi i la tau ingata, a whaifo i la tau te inu i se mea oti ai, la tau te lea whaina i lava, e whaae e atu fo i o la tau lima i lungo o e mamai, ma wha mālolo ina i lātou. O lea ia tatau lea le tangata tali tonu i le suafo Yesu. Ma le tangata whaatua i le suafo Yesu. Le ki o le langi. O le tangata whaatua la po o ai lava e whaatua e entitled i le vaenga lea. E ao ono tātou tupu whaaleanganga. Amen. O le avea, tos tangata lava na whanau me avea o ia ma pepe. Te le teimi o tātou la iti whaaleanganga, no tātou le iloa po o amea tātou te anga waa ai, ono la tātou te la iti. E ino o tātou tupu mo o tātou tupu whaaleanganga, leo o tātou iloa, e le ai o leo o tupu whaaleanganga, e iai la la ua i ata tau. E iai la ua i ata tau, leo e iloa la ua i ata tau i a keriso. Hei, o la ua i ata tau le i a keriso. E mawhai ona e tuli te moni, i le ngō Yesu, e mawhaiona e tau tala ngana ese, ngana fōu, e whita ngofi ngata, i to tonu le tusi let me think about le tusi. Olo o, le tusi a ngaruenga, ngaruenga lo mta upe lusu malvalu, let's go there. Ngaruenga lo mta upe lusu malvalu. I to tonu al whai upu, tolu mare, a fōi, tolu anga i leongo, le tala no ai Paulo i mona ina ua ai le ngata fo mai ua whaaputu e Paulo le ave ngā whawhie ma whaahe e i le afi. Ona sau ai leo le ngata uongo ona o le vevela ma pipi i lona lima. Ua vaai mai le nuu ese i le mea whi ai o tau ifo i lona lima. Ona whi tau tala i lea o i lātou. O le fasioti tangata lava le nā, e hui lava ina ua sao o ia mai le sami, ai le mawhai le toa sā ona ola o ia, a ua lulu atu e ia le mea whi ai le afi, ua le langona se le anga. Whamaila irwha upe ono, ua whaatali i lātou, whai e fula, pepa u i lalo ma lipiola, a ua leva ona lātou whaatali, ma ua iloa atu, ua le o se mea leanga i ate ia, ona li liu leo lo lato manatu, ua whaapeane, o se atua lava ia. O tangata nei lena vaai, o lenga laku Paulo whaapuk whawhie ko fo lele, ai ngala ele ngata ure lima o Paulo kango leo Paulo lulu, e se le ngaka whakalikari leo ka ngaka, wa vai, o le ngaka lea, o le ngata uono, a uare ka ngaka, lai fwe mai o kama whasio ka ngaka kamba nga, ele ise se o lai, o lea la ua loa la, o lea lau whakarikari kakaparaki me pa ua skamo Paulo pe, ava i kunga lea masi me okupu ya Paulo.
e le o whaapea mai e tātou te o e piki runga ngaka fo ile le e prove ai sa o le upo le atua. Aua tofu tofoina le, aua tofu tofoina le atua. E le whaapea e a fo i tātou te o e piki runga ngaka ki ngāwa ai o kon ngaka whi ai alu a hu ngaka whi ai fo le e prove ai le a. E tofu tofo ile atua. O whai kaua ko lesi ariko ngā talatu ana nafi e no whai tau atu ai. O le whawhinge e Amerika ea. Ngā alu lang ka avale se lau i was fulu mai le kula ngā alu i lunga la wala ngola malanga tamateine a. La vea la i o ta avale, a vero la i e leo leo, fesilia tua i leo leo, pe ai se aua wa alu ai whapela lang ka avale o la vea, se lau i was fulu mai le kula. A fe mer kala finge, o langa test longa wha atua tua, fo mai o lano na whaia lava malona mautinoa na mea la e whai. Fo mai na test lona wha atua tua, ona na whai i lea tua, take the wheel. Langa kango test le tua, kango le tua, aver ka avale take the wheel. So o e se fo me wo i ko nga fa ku ka test e nga ka fa ku i le tua. O le upun mele tano metus pa ia. Ele fa pe wa fa mai tatu te o piki lunga ngaka ma inu ni me ona. No. Pe a te I wa tupu fa fu se. Ke I wa sa va le kwa ke I wa ulo vai se ngata. La fa matala tus pa ia. Fa mai ele fe o ti la to. Ia pe inu fo se me ona. Ele ona ai. O lai matua I manino le tala no me tus pa ia. Ona o lai ai le atua. O ila, e kelenga apalaisi se ele to tele le fionga pa ia le atua. O lai ai le tātou wa ia tatau. Po le tātou right le tonu I tonu le fionga pa ia le atua. Pei fo ona whaona e whaonga lau apostolo. Ina uatu ione ma Peteru le ila foi. Ile malu ale le tangata nai no foi lunga le pipili. Lai no foi lunga le ma isi ma ia Paulo ma. Fo mai la I o le tala Paulo ma ione. Ele aise auro ma se a rio ia te ima ua. Ai ole mea ia te ima ua mate avatu. Ole ale mea la ia Paulo ma o la ia Peteru ma ione. Fo mai ile suwafo Yesu tu la ia. O la ia la ua le suwafo Yesu the authority in the name of Jesus. O la ia ile suwafo Yesu. Ele aise auro ma se a lio I kangaka ngei. La ia ile suwafo Yesu. Ele aise auro ma se a rio. La ia ile suwafo Yesu. O le teimile nei. Ko akele kangaka o la ia auro ma a rio. Ele aise suwafo Yesu. And I also believe in the church, there's a lot of aulo and ario. I know ele o ia ile suwafo Yesu. Ele o whaalongo ke mongi. Ele o workle. Ele o workle tala Yesu le na whai mai. Ele o workle fetalai ngā Yesu le na whai mai ilona suwafa tātou te turi ai. Tātou atu ai whai mai. Elo ungoa, e whetā ngofi I lātou ingata, a whai fo I lātou te inu I se mea o ti ai, lātou te lea whaina I lava. E whae e atu fo I o lātou lima I lunga o e mamai, ma wha malolo ina I lātou. So o se tangata wha tua lava. E wha e ona lima I e tangata mai. Malolo. E se tasio o woi sa moa. Vai aso lena te nei. Sa wha peona. Foi mai ele pepe ale ainga la ko next door. Ai la ua whaatoru na ave le pepe whare mai. Last week na tupu ai whaatoru na ave le pepe whare mai. Wale ai a stong fitting a waku vai. Fiu e whaingo ele au ngā la. Foi mai la sia uole. O ia la ngofo ele. Ai ka mo e aku le whawhinge wakangi aku masi I aku langa kama. Ai au wawai kua oti whalta mai titi. Tango tuala I o la uole si I mai le pepe. Pau ale mea na iei loa. Na o Yesu wari tati. Tatalo lor wha tua suafo Yesu. Ia mawhai ma Ia ai o tatalo. Ia I think o laua vae mo meo a foi. Tamu whai vae ni mea whai lona tino ma lolo. Whai akua. Laua vai kua ua koe aka I whare pepe ma koe back to no mo whare pepe. Le pepe renga si ia koe kiki a oti. Le wa ko fo ve ko akai fa se yo ko la ka alo mari pepe sa fa tu ya Yesu fo mai no wasi ia tu ta mai titi wori lo pora langa me a fai pa wor me langa ke lo na o Yesu ka kalo lo ia ele o se fai fe au si ke nge lenga ka kalo ai ele o se fai fe au mo le si me o le ta mai ta
Waingi se whape le whaonganga e le atua maitai, se yo ngā filosofia. E vai e le kakalo se whai wheau. E le I malo lo, kama kiki wa wako si ia pala auti. Kakalo e kiki o lau si ia koe lima, wha atua, sa malo lo. Whailonga I e muli. O ai lava e wha kua ia Yesu, e muli e whailonga nei. Amen. Se va ai ana le ai le wha atua fo o sina, o si ia maitai, se manu e oti si a pepe. O lea lau o umona e, o le rights la lea po o lea ia tatau lea, a tangata kiwisiano, I le suafo Yesu. Amen. Fai mai le vaenga muli lea, ona tasi fo I leo vaenga e te leo na confuse ai, o I fo e kiva apa, ile to o te leo tangata Samoa. Ile le malama ile vaenga le fo I upu lea, ona ilalo I fo lalo le fo I upu lea. Let's read the ESV for mai. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover. Sa oyo le upu le whaaliu mai ai. They will recover. New King James, King James Version na for mai. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ole recover. Ele whaape instant. Ele ufa meltala tuspa ia whae e lima ona miracle la ia. Tupu whaafu sei. Ole ese esenga leo le miracle ma le healing. Recover. Ole miracle. Ole me tupu whaafu sei ia. E mo mai. Ole miracle ole vavenga. Ole healing. Ole mea fo ile te tu lo. A whae leo sa manu olo lima. Ai te iwa vai tunga wa whaasolo na pe au ta follow lima. So o la lau koe recover po lau to restore po lau heal. E umai fonga le tolu aso. O lau complete. Sometimes it take 5 days. Le whaina manu olo lima, maka pe kulo ngelo lima, e o kule aso le si lima aso. O lau complete o lau e koe pe koe so solo ale pa o la foi. Se vai ngana manu olo lima. Mea la nā ta o le healing, mea nā ta o recover. O la ua toe fo I lava ina, o la ua toe fo ina le leile mea la iai. O le miracle, e o lona winga, o le mea le o iai, ai tango le atua fai ina ia iai. Whaataita inga, o le tangata ua motu le lima, pe ua le laua motu lona lima, o le ise lima. O le miracle la, le koe fai le akua kupu, mai se si lima fau. That's miracle. O le healing, o laua heal o toe pele manu po le recover. To tele la tangata e whae e lima, a lai wha moe, e umalona ave ese lima. You know, sometimes o le recover, it means 5 days, sometimes 5 minutes. E pule ale atua ia, e pule ale process o le recover. Amen. Sometimes, e kupo le keimi ngā instant. E fula tangata, pa pio le mai, whatata ingo le mai, let's make cancer. E ili tau tinonga no whaalongo ai. O se tasi fo I o wō, I Samoa. Na I se tasi o saila, salu atu I le waa. Ai ki ela wanu waku I Samoa, ai whato a maua I Samoa, lai maua le kānesa. Ave lo le whale mai, e ila si a wō sa, o iang kausi mai inga whale lako upule. E alu e wa aile, e alu e kausi mai e. E aku lau kwa malai o, laku lau lai mkwa iki ngā inga le ingoa ngā I le whale mai. Ai whai e ile atua, ka ngai whae e lima. Whae e lima I lau kwa mga kakalo. Ia o tangata le, o tangata sa mo o tangata anu. Ka o kwa male whae e lima kakalo, I fo le ilungo o tangata le na mōre kānesa. Aso mua, ai ala mai le mai. Wha mai na ia whaalongo, na ia langona I totono lana miti. Day 1. O laua count days. O le aso lona lua, day 2. Se ia ho o lava le day 7. O le aso lona fitu. Ma kua e runga lau ka mga mawhelo aluai. Ma kua maa losia. Koe back to normal. Su e kua fo mai. Ma kua koe seki a kore king o kakalinga mo le mai. O la sa recover. E le I instant le malo lo I le teimi na tupu ai. A la sa recover. Lana toi restore. For meritala tuspa ia. They shall lay hands on the sick. And they shall recover. So le tele lau teimi. O ista ngata o laua a matana ona recover. A laua koe lose faith langa laile o wa ia kunga o kupu se mea.
O lai walk by sight, e le o walk by faith. Tu sa lava pele o vai tu ai, pele o whaalongoina, a lai believe o lau o hio. That's faith. O le whaatua. O le whaatua. O i la e tātou vai tu, o le tātou tala noa i le ki o le langi, ma lau ai ata tau. E iei lau right in the name of Jesus. La tau e whaatua, ta talo e tusa malona fina ngalo. Amen. Se vai le tele o nisi o vaenga i e au ono tātou woe. E po lesi ia ma teu le tātou wola ta talo. Amen. Excuse me. Ina ia mawhai o na effective matali le atua ma maua mai le mea no tātou fina wai ia ma tātou o le tua i le atua e ala i le talo. E tāua tele lo tātou tatalo mo lo tātou whaatutua, e tāua fo i le maua o le mea lo tātou tatalo ai, aua ngi kaunga o ngā halu lavo kako kalo, o lalai ma na o le atua tari e tātou tatalo, ai o le mea le tupu ya tātou, opinion, o le mea le tupu ya tātou tele o e su e le fina ngalo le atua, po o kukusa le fina ngalo le atua, ma tātou wa tatalo, tātou tele o fu e su e po le ale tātou wa ia tatau, what is our right? O le ale mea la e mai le atua o oe ona. Le o tātou fai tau tu i le tangata wha atua o lana ia tatau i le suafo Yesu e tūri e te moni, it is your right. O le mea patino ia te oe. Ia te au o te wha upua wha apea. O la ua ia tatau ia ke riso, e pei lavo o ulima mo uwai ia te au. My hands and my feet belongs to me, so is the name of Jesus. O ke ala mai le tae au, e leise keimi o ke ala mai ai o whakukua i le akua mai o vai, e se a, o te ala mai a o lai ai o vai, te tu lo. Whape nā fo i lale suafo Yesu, e leise keimi o ke ala mai le kai au, o kau mafo whaupo lea, kauanga o wala mai le kai au, o suafo Yesu, o la ua ia tatau, it's mine. O hau e ona. O le mea na au mai ai, e le atua le tama, o le mea na au mai Yesu ia te au. It belongs to me. The name of Jesus. O le suafo Yesu, a whai o te whaatua le suafo Yesu, his name is mine. O laua ia au mai ia te au, le pule ma le mana i lona suafa. Ai se a lau te le whaonga ina ai. First thing is, for maritala tuspa ia, my people perish because of the lack of knowledge. For mai ua whano utangata, ono lele ai o se malama. O lalai ka alo lavar ki apolo, ma whaavalea le tangata ki wisiano. Ai loa le tangata ki wisiano, lana ia te tau li tutono tuspa ia. Ai loa le tangata whaatua lana ia te tau le whama Yesu, e te tuli te moni. Se mangue le ko iai ma se mai iku i Samoa. Le ko iai mangi mai e whaakau ka kala e kau la sea. Le se mea. Pe ai loa e tangata lato e tau. I'm telling you, tele o te me tutupu ai mai fo ie mai, fo me o sa ua o mai, ave la ia, ave fo fo so o nga, a fo fo i mai whaakau la iku. And yet, o lau o i whaakau la iku, ai ku ule atua. Ok, lor ingo i o le atua le mea le o kau la sea, fo whaakau la iku. E le fia i le atua. Whai o e whaanongolongo me le fia, whire ngei, o ngai ise mai o ngai fuafua e ave i fo whaakau la iku. Leo whau teti oe, e ino i le atua. O le la au aku, le la au kanga whamakala ngira ngon mako a inga e se i forfinge e ino lo anti e fo waku la ia, waku le mai fo le. Foi mai upu, o upu ia fo mai o ki whaalongo ia so la. Mai ia, laua fionga, ia ua mako mai, o le ase me ke finga ngalo ai, laua fionga o mako whaalongolongo, e le ase me ua e ika ai le lo makua mana, o le o e whaamalia le ke mungi. O le ua o, tu so laua o i lalo, tu se sili for ke mungi ate i latou, ko ke ilo le mea nganga manga o ki apolo le vi inga. Le lau o aku i kaulasia, o waku uma le a inga o kangaka uma, o aku whaalo uma le ngei ka maia, le ngei ke mongi. O ke lor ke mongi le ai au le mangu ki le feluai. Ale ngei wo aku faalo uma ia. E ino ia le atua. Au e ko ke avien ka ngaka ko wa hinga i fa ka ula sea mangi afoi. Lau ia te tau le suafo Yesu. Ia, lau ia te tau in the name of Jesus. It is your right. Lea la fome wa vatu le pule ma le mana e soli e ngata ma akarava. Fa ngā tū al suafo Yesu. Ku al suafo Yesu.
o le ki le nai le malo le tua, o le ki le nai so se mea ma le pule ma le mana, in the name of Jesus. O le ala i ela o ia tau, te whai tau tasi ala o ia tau fo mai, e muri atu fo inei whailonga ye, whaatua a whai o ma o tangata whaatua ia Yesu o mea nei, fo mai, e tutuli i la tau te moni i lo ingoa, e tau tala i la tau i ngana fou, e whetā ngofi i la tau i ngata, a whaifo i la tau te inu i se me o ti ai, la tau te lea whaina i lava, e whaae e atu fo i o la tau lima i lunga o e mamai, ma wha malolo ina i la tau, wha mai le wha sumaraiva ma le luas food, wha mai, ua ma vae fo i ona whetala i atu, o le ali i ate i la tau, ona aveina a e lea o ia i le langi, ona nofo ai lea o ia i le tū tau matau o le atua, ona la tau o atu lea, ma tā lai atu i mea uma, ua ngalue whaatasi lea lii ma i la tau, ma ua wha maonia le upu i whaailonga ua muli ane ai. Amene. Na ngalue whaatasi lea tua ma wha maonia le upu. Sau lea tua e wha maon e afoi, e wha mautula na upu le na whai ai, o toi upu muli ai a Yesu. Alu loa. So se kangaka muli, so se teimi lava e whai se mawa e ngā sesi, o le teimi pito i sili le nā tāua, o upu pito i sili nā na tāua. I believe the whole scripture, they are all important. But this is one of the most important thing, o lai tala noma iai, o laua ia te tau, ai le ialu Yesu, tango Yesu toi tau mai ai ia te oi, laua ia te tau i lona i ngoa. A e whaatua tua i lona i ngoa, peo no whai atu, pei lava ona iai o ulima mo uai, whaape nā fo ile iai o suafo Yesu, it belongs to me, it's part of me, it's my right, o laua ia te tau. Ha, ia whaape nā lo wa ai le suafo Yesu, o le kilea, o mea umalava, i le tama, o le suafo Yesu, whaamanuia le atua i lau sāvalinga de nei vai aso, a vere nā upu o le suafo Yesu, molona tā ua, whai o se toi whaamanatu ia te oe, pe ono whai atu tele nisi o vaenga, e wana imisi ia te oe, wa uma na whai e Yesu, mea uma wa ia whai ale manu malo mo oe mau, uma ngakau Yesu, kei loa kere i whai aku ki Apollo, o laua i loa ki Apollo o iau whai inga. Laua i loa ki Apollo o iau whai inga. Ai a e loa la laua ia te tau, whai atu lau tala ia te oe, ma kua i fiu ki Apollo koe lulu, o laua e loa laua ia te tau, what belongs to you. The name of Jesus belongs to you. Ona na ia au mai le pule ia te ofa mai i le aso, tau te ole tuai i le tama i lo ingoa, wa ia au mai le whaatangana ia Kevin, e ole ai Kevin i le atua i lona ingoa. He give me the right, o te whaonga haina i lona ingoa, o te ask ai anything i le tama, whaonga i lona ingoa, a ia tatalo e tusa mo lona whinangalo. O le whaamanuianga le nā, o le nofo mau, nofo ma oi, nofo mai tātou umalava, o e whaatuatua. Whaamanuia le atua, nei vai aso i whiau mga aluenga la tātou, tatalo le tua le mātou tamā, hawa o ina lau upu i le pule male mana i ai suafo Yesu Keriso, o i olo i ai le ki o mea uma, mātou te tatala ina ai whaamanuia ngā la ua fio i le langi, whaapeona le lingi e foi o mātou tangata, o mātou wole atu tamā, i la ua fio i le suafo Yesu Keriso, lo mātou walii, lo mātou whautua, o lo o tui lo mātou wā malawa fio, whaafafonga maia oe tamā, whaabanuia tamā o aise o maua i mai o le tino o whaalongolongo mai, tamā i le upo o le tusi tamā, whae e lima tamā, e mālolo ai le mai tamā, e le o mawhai o na whae e atu lima tamā, ai le whaatua. There is no distance in prayer. Tali tonu tamā i le upu le pule ma le mana tamā, pei o le whaatua o le tai au tamā tauna o na whetalai o na mālolo leo o lau au auna, lana au auna, whaape nā fo i tamā, mātou te tatalo i lo mātou whaatua i le pule ma le mana o e au mai tamā, a apa atu o au alofa, whaamālolo se isi o lungo se moenga o mai tamā, whaamālolo tino uma se ulu tinga se kānesa, tama o alava ni mai tama o le ngungu toto maua lunga o le suka tama o maua ai o mātou tangata. Tama
i le mana o le suafa o Iesu, se i e whaamalo lo yo lato mai. Uma whaasa o loto ia te ilantou, o i se isi ni a venga ma mafa, whaapeo na whiangai mai e le nei fo i sāvalinga tama, ta talo i lau fio le whau unga e ngausia i le amo le polonga, se i e whaasa o loto, i le suafa mano malo o Iesu Keriso, tu ma watu le vi inga ia te oilo mato wa tua i mea silsili wa e whaia, nei ma se ia ho i le whaava vau ono suafa o Iesu Keriso, wa ole tuaila mato nei vala au, ia Iesu, i le tama ono suafa o Iesu, amene ma amene ma amene. Ia, whaamanuina le suafa o le tua tama, tu sai fo i ma le ngalue o lona nganga, i lona mana fsosoani o tātou tangata, ma ele upu tātou te whaalongolongo ai, ma fsosoani fo le tātou savalinga, ia avea tātou tatalo, ia tātou tatalo, ai talile atua e tusa malona fina. Ngana whaamanuia le atua e lau savalinga nei vai aso, i te au mga ruinga tātou wheloa i le astofi, mai lo nei tangato, Kevin o Luiva le nei, alofa tele mo oe, whaasoi fua ia. Se uailoa no finanga lo leli o ai se uapule fatasi ma oe